дуруд ватан, дуруд ҳамватанои азиз ва арҷуманд. Умедворам ки ҳамакаса хуб, сеҳат ва саломат, ҷон сарбаланд ҳам бошед. Ана диктатура. имрӯз мавзӯи мо камтарак дар бораи диктатура ҳаст, бародарои азиз. Ва ба шумоам тавсия мекунам. бисёр наворҳои бигем ки диктатура зиёд аст. Агар ҳаме диктатура нависен ёки африкански диктатура, японски диктатура, намедонам китай, ҳаме любой давлата диктатура бинависен ва барои шумо бисёр як наворҳои бигем ки зиёд баротон метиҳам, хусусан дар бораи диктатура. шумо бисёр чизҳо мегирен аз он наворҳои диктатура. Ман як рӯзе гуфтам ки озодиам баъзан ҳолат барои инсонҳо зиён меёрад, яъне ки зарар мета озодӣ. озодиам мисли як дору аст. баъзе инсон дар реаксия мета зарар мета, баъзе инсон дар шифо мета. озодиам аслан ҳамин хел аст. ман метарсидагӣ чизам сари ҳамин чиз меояд ки боз ҳам озодира мо дар дурунаш када ҷазир када дигар одамо инсонҳо аз озодӣ нафрат пайдо кунанд, яъне ки аз ҳамин чизҳо баъзан ҳолато бигем ки метарсем. ва бисёр дар бораи диктатура тамошо кардам, то ки хислатҳои инсонҳои ҳамин кришаш рафтагӣ диктатура бояд каме маълумот бигирӣ ки чӣ ҳаст, кӣ ҳаст ва чӣ признакҳо доранд, чӣ хислатҳо доранд инсонҳои диктатур, то ки ҳамуро биомӯзӣ, баъд камтар ҳамуда нигоҳ карда бигем ки кор кунем. мисол гирем, як инсон морбоз ҳаст, мехоҳад ки мор бозӣ кунад, бо мор ишқ дорад, кофтикову ӯ ҳамаи морҳоро меомӯзад, то ки гӯем ҳамун морҳо бо ҳамун морҳо рафтор кунад. вақте ки агар ки диктатура қатъи мисол сар кор мегирӣ, ту бояд тамоми диктатураи дунёро биомӯзӣ, ки мисол кадом хислатҳош дар ин диктатури мо туғрӣ мегирад ва инро бояд кӯшиш кунӣ барои омӯхтан. барои ҳам тавсия метам ҳамаи шумо да ҳамин диктатурҳоро биомӯзед. ва бигем ки баъд аз колонизатсия биромадан, мисол аз зери австрия, англия, аз зери бигем ки фаронса ва ғайраҳо, давлатҳои африқоӣ аксараш мустақил шид, яъне мустақил шид, ба ном мустақил шид. имрӯзае ки мо ҳам баъд аз ссср мустақил шидем, ку баъди 90 тоҷикистон, қазоқистон, қирғизистон, ӯзбекистон ба ном мустақил шиданд. унҳо ҳам хел ба ном мустақил шиданд. ва хиди ҳамин қиссаи тоҷикистони мо бисёр кишварҳои африқоӣ да ҳамин қиссаҳо шид. ва аз мо вазифаи ҳукуматиро 30/60 ёки 70 гӯем 30/70 тақсим карданд ва давлатҳои африқоиҳо яъне ки 30/70 розӣ нашиданд. ҳамун чанд қадареро ки мисол қувват доштанд, ҳамун замина бириданд. аксар давлатҳо 2 ташидагиянд, 3 ташидагиянд. агар историяшуноси тамошо кунед, вақтитон баҳо метавонед. яъне ӯ ҳамхел бигем ки бириданд давлата. мисол як давлат аст, 2 тақсим аст. имрӯза Корея барин, агар назар кунед, Корея бигем ки 2 тақсим аст, яъне южни северни Корея мегӯям ку. ҳамин хел давлатҳои африқоӣ ҳам аксараш
بعد از کلانیزاسیا برآمدن تقسیم شدن، بریده شدن. و منم بعضن اولاد فکر کردم که میتونست که نهضت 30% دولت ببره، دولتچه دیگه تشکیل کنند در اونجا. هم خیلی دولتچه ها بگیم که زیاد تشکیل شدن. یک دولت 3 تقسیم شد، 2 تقسیم شد، 2 تا 3 تا پرزیدنت داره. و همون دولت دیکتاتورها چیکار میکردن؟ یعنی کشتنی بگیم که رقیبی خود، دشمن اعلان کردن رقیبی خود و بگیم که در پول وجه بدن، بسیار برای پول همه کار را تیار بدن. بگیم همه همین دیکتاتورها پول و درک بدن ده. یعنی آدمی سالم نبودن، یعنی پول و درک اومدن دیکتاتور پرزیدنت شدن. انسانایی که پسیخیچسکی نرمال نبودن. از اون جمله همین امام علی ما پسیخیچسکی نرمال نیست. معلمی که در وقت شیران هم میدونم بای سیموندگی است، همون را نکازات کردگی است که دیدی نه تو ما دا سیموندی با پرزیدنت شده بودن. همین خیلی بگیم که هم پولو دالبایوبو همون جمع هم خیلی بگیم که رهبری کردگی است. 30 سال، 20 سال، 31 سال، 35 سال بعد از این کلون برآمدن هم خیلی رهبری کردگی. ببینه که یک گلاستوک از یک گلاستوکی که در همی گردن بند میبندی بگیم که 10,000 دونه خریداری کردگی است. مثلا از یک کاستوم بروکی که میپوشش گفتی هم گفت 20,000 25,000 دونه کاستوم بروک خریدگی است که قیمتاش بگیم که همون برندهای قیمت و همون برند هم اگر من نگاه کرده ایستادم که ای کجا برند میشوده، مثال یک چیزی خوب میگن نه که ای او دا با کچستوینی چیز از برند نیست و این برند میشوه میروده. و مردم اروپا هم خوب فهمیدن که دالبایوبا بنامخیر فن کرده میشوه، برند گفتن. مثال یک آدم دیونه را بنامخیر فن کرده میشوه و همه چیزو را رکلام همین منظره در مغز سر دالبایوبا میشنونن. بعد یه دونه کاستوم بروکه مثال 50,000 40,000 دلار میفروشند. همون ماتریال پروستا کو برندی فلانی های 50,000 دلار و این دالبایوبا هم همون چیزا بخرن خیال میکنن که نه چیز قیمت هست، ما میره خریدم در قیمت نه چی دیگه کس خریدن نمیتونه. بعد که اینا این روی دخست دیگه چیزا رو ارزان کم بغلودا نمیفروشن. یعنی چه میگه همون 100 دونه فروختنده یک دونه میفروشن، زاتو همون پولی 100 دونه ده. همون خیلی بگیم که همون خیلی برندو پریدومت کردن برای دالبایوبا و بگیم که اویلاوی کردنی منصب ها، اویلاوی کردنی زمین ها همه را گرفتن. همین نگاه کنید همین دیکتاتورها یگانتش از یک دیگریش فرق نمیکنه. من ندیدم که در حالت که یک دیکتاتور باشه او نه که خاص برای وطن برای ملت باشه بگیم که همین شب و روز مهنت کنه دولت بردارده او رو این استاتوسی دولت شه بالا برداره. تمام دیکتاتورهایی که بدن همین دولت روز تو روز کو در همون جای برآمدگیش درآمده رفتن میگیره. هر یک ناراضی را عاقبت بین خودشون کشتوره سر کردگیانده. جیانش تقاش کشتگی است، تقاش جیانش کشتگی است، اماش خلاش کشتگی است، خلاش بابوش کشتگی است. تو که همون جای همون دیکتاتوری دالبایوبا براون بگیرن. یعنی این یک کسلی بوده است. در اصل بگیریم نگاه کنیم این چیز خودش یک کسلی بوده است، یک دیبیلیزم بوده است که
و همه قدر پولو را جمع کرده تیلو تنگه همه را فروخته پولو را گرفته اومده در چی میگه ای دالبایا پولو را گرفته اومده در سیم پالاسا کم از اومده است دیونه است در جای یکم پالاسا اون طرف جای نه یکم پالاسا خولی است در سیم اومده است همون پول مول جمع کرده اومده در انگلیا در فرانسه در دیگر جا بسیار پولوی کلان قطعی اومدگی هستند بگه میلیون میلیاردها قطعی تیلو تنگه ها اومدگی هستند قدر هم عمر دیدگی نیستن برای که دوره پیریشون میشه و من فکر میکنم که همین دولت های فرانسه هم همون دیکتاتور را من هم آموخته ایستادم ده چرای خیلی شیدگی است چی بای خیلی شیدگی است ده همین را نگاه دارم چه خیلی مثال گیریم فرانسه 30 سالی را توقت کرده 30 سال پدر زود کرد بعد از 30 سال ریولوسیا کنند خودی فرانسه و او دیکتاتور با تمام پول مولش در دولتش جا داد و او قوم را ندید مرد رفت پول که جوشید مول که جوشید تنگه که جوشید تیلو که جوشید بویگری که جوشید دیگر هم تمام ایس چیز دیکتاتور ایس چیز پول هم ایس چیز من فکر کنم که همه خیلی توب دادن دخید چون که تو که همین دلنیشی دیگر فرانسه ارمیه قطعی در رو جا نبسته یا که انگلیا ارمیه قطعی نبسته دیگر کار نکنه من یک چیز دیگر در باره بدخشان خودمان آموخته ایستادم چقدر انگلیا دست دارده مثال گیریم چند از همون عصرها در ما بدخشان ما یعنی که منطقه بدخشان ما در کنترل انگلیا هست گرچند ما در حیات روس باشیم در کنترل انگلیا هست ما او را کنترل کرده نمیتونیم بدخشانی ما را بگیم که بویگریش هم همش در کنترل انگلیا هست نو ما را آموخته ایستادم انشالله که فکری ما هست و بگیم که نظری ما هست شاید اشتباه باشه یکون جایی چی نیست اما ما ایرا خید نمیکنیم من تو کو ایرا خید نمیکنیم چه خیلی کنترل میکنم از زمانم کنترل هم خیلی یک ساورمنی کنترل شدگی است زور کنترل شدگی است و من نگاه کرده ایستادم همین انقلاب های دیکتاتورها شکست دیکتاتورها و پیدایش دیکتاتورها و اپراولن دیکتاتورها و شکست دیکتاتورها میدونین همین چیزها را بگیم که من شما دارم برادر توصیه میتونم واقعا تماشا کنید مثال پیدایش یا را تماشا کنید وقتی اپراولن یا را تماشا کنید سیستم های اپراولن دیکتاتور را تماشا کنید این همی چقه میشدگیشون زن بدگی است یا را رمولی زن سطری زن لباسی زن یوبکای زن موی سری زن مثل که در کره هموزی هست که زن باید فلان پر چوسکره کنن این امروز بچه گربانگوله که قربانگوله مثال شید کنم قربانگوله بچه شید بگیم اولین پرابلم سری زنکو در قانون برآوردن است و اکثر همو دیکتاتورها بگیم که فقط همین سری زنها در قانون میبرورن نمیدونم چی باید خیلی خراکتر دارن همینو را شما یه بار دیگه خیلی لیستوات کنید توصیه من است پیدایش دیکتاتور چه خیلی آمد و همون سالی اپراولنش 20 سال اپراولیت کرد 30 سال اپراولیت کرد 50 سال اپراولیت کرد و همیره چه خیلی اپراولیت کرد بعد از او شکستی همون دیکتاتور را تماشا کنید این مینه در برای همون تاریخش بسیار هم خیلی ویدیو کرده گلاسوای گفتگی هستند چه خیلی شکست خورد بعد از اون من به خلاصه آمدم که مثال یک دولتی که دیکتاتور هست و شکست میخوره یا که خودش میمبره خچه میکشن و تمام اهل اولاد او که دست به همون
کاری پدرش یا کاری باباش داره همه او میگریزن میوین فرانسه با میلیاردها ده و بعد از ککیم تا برزم بعد نابود میشوند میبرن یا که نمیدونم چی میشوند و این میلیاردها تریلیاردها در شات اینا میمونه فهمیده و اونا را اینا استفاده میبرن عادی‌ترین چیز правление чётко зурайда хто вора намекунӣ мемонӣ ҷамъ мекуна 20 сол 30 сол ҷамъ мекуна баъд я революцияш мекунӣ аҳли авлоди ӯро баъд ту бежишӣ метӣ да давлатат ба тамоми пулу чизи чорааш ҳатто ки намегӯян ки бубинед агар ки адолат боша фаронса ёки англия вақте ки ӯро қабул кард ба тамоми молу мулки ӯ ҳама молу мулки ӯро мегира мега та ки ҷо гирифти пулора пул пули миллат аст пул пули давлат аст ман хита паноҳ метам пулта паноҳ наметам ман пулитра бармегардонам ба ҳамун кишвар то ки мисол давлати нав барпо шавад но при этом тамоми пулу мул молкишон қатъи ӯро қабул мекуна авлодоша дар уҷа гражданство мета ва пул молки ӯ дар банки фаронса мешава ё дар банки шветсия ё дар банки англия то мехӯра ё корошона буд мекунам ман баъд фикр кардам гуфтам значит ҳамин аврупоро ба пули диктатуро сохтагиян агар ҳамин диктатура далбаёб набоша аврупо нест яъне ки инаи дараҷа шида наметавонада реально ман бигӯем ки ҳаминоро тамошо карда ҳамин системаро ҳамин тамошо карда ку аз куҷо пайдо шид чӣ баҳтарӣ кард ва чӣ мегӯям аврупо ҳичи нагуфт ҳамон вақта поддерживать кард ва каким то образом бо як одама бировардан инқилоб кунонданда дар уҷа ва ӯро тамоми авлодша ба тамоми миллион миллиардҳош бо худи ҳамин кима ки да как будто кима ки барои самолёт организовать мекунад тамоми бору тиллову тангаша бор мекунад ва ӯ самолёт болои чандин давлат қатъи меяд дар фаронса ёки дар англия преземляция мекунад ҳамаи бори ӯро мефуроранд мегиранд на таможня ҳаст на контрол на декларатсия ҳичи нест ҳамаи ӯро ҷо мекунанд ва барои ӯро хона метаҳанд ӯ бежишӣ метаҳанд барои чӣ барое ки ӯ триллиард қатъи омадастанд фаҳмидестен ӯ триллиард қатъи омадастанд ва ӯ триллиард дар ин давлат хизмат мекунанд оборот мета кор мекунанд банкода мемонанд ӯро триллиарда мегиранд ранги муомали ӯро далбаёби дига боз ҳамун диктаторе ки нав мешаванд ку бо уҷа бояд та навша месозанд мемонанд бо барои ӯро ку ҳамин пулора кредит метаҳанд то ки ҳамин пули ки ман туда метам ӯро камтар зиёдтар карда бо бармегардонӣ бо ӯро қарздор мекунанд ба пули худаш ман гуфтам гап нест дар системада ҳамин одам хишру туф карда зада битона ку ҳамин лубои шикофида медромадааст ҳамин мардами ҳамин далбаёба ку инами тари управлять кардан мегирифта будестия баъд ҳама орзу ҳаваси аврупо мега ваҳ аврупоро бибин ваҳ мега ё айкиҷо ё ҳеҷ средства надоране ки гарени боян мега айкиҷо ё тари пула меёван мега айкиҷо меёван чорта панҷта далбаёби диктатора ҳамтари мемонанд 30 сол 40 сол ҷамъ мекунад триллиарда ҷамъ мекунад я революция мекунад я далбаёби дигара тайёр мекунад я революция мекунад ӯ далбаёба ба триллиардаш қабул мекунад ӯ ҳамун триллиарда мегира меёра қатъиши аврупо ӯ худаш мебира меравад триллиард мемонад дар инҷа бои аз ину ки триллиард дар ӯ далбаёби нави дигари кредит метан кам кам мардум пака тарафдорӣ кунад баъд ӯрам оста ба диктатор табдил мекунад баъд ӯрам бояд революция мекунанд пулои иҷа тамом шидан гири бояд революция мекунанд бо ӯ триллиардои ҷамъ кардагира бо ӯ мегира меёра иҷа аҷиб буд системаи зур чандин давлатҳоро ман ҳамон назорат кардам истодам дар бораи ҳамин диктаторҳо ҳамаи диктаторҳое ки баъд аз революцияш гирехтанд давлати аврупоӣ гирехтагия авлодош представить кардисте ва авлодош ки дар чандин куштору убийствоҳо даст доранд қатли кушторҳо да даст доранда
و هیچ که سود نمیشه در اروپا. در انگلیا، در فرانسه یگان تایو سود چیدگی نیست، یگان تایو جواب دادگی نیست که بیست سود جهان است، حقوق بشر هست، تو پدنالات کشتگی در اوجا، این ویدیوات هست، نوارات هست، این نمیدونم دکزات ها هست، تو کشتگی تو باید جواب بدی. یا که نه تلیارد دزدیده اومده، سمالیات خطی تیلو را زده گرفته اومده در اینجا بیاد تو در پیش گگت جواب بدی. نمیدونم گگ برای کی است، حقوق بشر برای چی است. اصلا بعضا وقتا ده همین رو نگاه کده اومده کو با هم خلاصه میوی کو از همون دلی سیستم ایزو و از اون جمله همین دیکتاتور همین مورم رحمانوف همین خلاص همین بگریزه تیلیاردو قطعی اروپا میویه و همون تیلیاردویی که باجو کدستان کو هر یه جایی ده که دیکتاتور میشه و نگاه کنه من نگاه کده استونم در تمام افریقایی را در همون دیکتاتور را تماشا کردم افریقا را هر یه تشکیل دیکتاتور بود سومو را می دزدید کو میورد در بانکای اروپا جا میکرد در اروپا دولت هست میگفته جا میکرد و امروز تمام دیکتاتورهای دلبایبای روی دنیا تیلیاردای دزدیدگیش در اروپا است. بعضیش در انگلیا، بعضیش در شویتسیا، بعضیش در شویتساریا، بعضیش در فرانسه، بعضیش در گرمانیا تیلیاردو را دزدیده اومدگیان ده همیو دودگیان دستی همیو ده پلوشو یو که خیلی روسیه را سانکسیا را زدن نمی چند تیلیاردی روسیه در اروپا حاضر محکمش کردن خلاص همه دنیا را پولش در همه جمعیه در کجا یک دیبیل است دلبایوب است کنچنی است کو میدزده پولا راست همه جمعیه را گویا که در اینجا عدالت است میدونی نمیره سیستم را ببینید رکلام سم با قوت عدالت در اینجا خیانت نمیشه و دزدی نمیشه و پولی تو پولو بیار اینجا گارانتی دارده بمون و پولی علی را میگیره در ولی کردیت میته پولی ولی را میگیره در شوالی کردیت میته سیستم را فهمیده است تیلیارد امامالی را با چندین دلبایوبای دیگه گرد اطراف ده کردیت دادگیه اروپا از اونجا با از کردیت پول کار کرده است عجیب بود سیستم ایزوره فقط دلبایوب ورا شود که زندگیت خوبه هیچ که همین دیکتاتورها باوری ندارن در دولت چون پولاشون در دولت نگاه نمیکنه چند قدر دیده باشه زمین فروخته باشه تیلا فروخته باشه نمیدونم زوادارا فروخته باشه همه چی را دیدگی باشه که پولاشون در تاجیکستان یا که در روسیه یا که در یگان دولت دیگر نیست یا که در یگان مالایزیا اندونزیا در اونجا یگان توش پول ندارن همه پول در اروپا خیلی کردین همه پول در اروپا چی امامعلی باشه چی نظربایف باشه چی ازبکستان باشه چی قزاقستان باشه همه آزیایی که چند قدر دیکتاتورایی که میلیاردایی که دزدیدگی کو از دپوتاتش سرکردگی از تماجنی عادیش سرکردگی فرق نداره رئیس سرکرد لوبویش چند قپو 100,000 دزدیدگی است 500,000 دزدیدگی است 1,000,000 دزدیدگی است همش در اروپا است خیلی پولی خیچونه در خیچون کردیت میتن با گرد اطراف دپوتات ها میدزدن میورن 10 میلیون 20 میلیون دلار جمع میکنن امامعلی در 10 میلیون کردیت میتابردن در نوستی گپ زدن و وایما کردن میگیرن نه اروپا برای رشد اقتصادی تاجیکستان 10 میلیون دلار کردیت قرض ببازگشت داد میگه با بعضن حالتا پول خیلی تایخی همین نوکاکش ایقرکش دادت گفت که ما تو پکا باقواتر شه رشد که کمتر با بدست پولوتا بیار بیشتر یک متمت 100 بیار در اینجا ما یک شه متمت تا 100 بیار 99 در اینجا میسته ما یک شه با برگردونده تو دا میتم سیستم را میدونه چقدر چطور کار کرده است ما تمام دیکتاتورهای همه افریقا و غیره تمام دنیا را آموختم همش اولادش اروپا گرفتگی
ҳамашона пулошон ку дар аврупо будагия як сумои рагаб мезананд ку ақлат мегиранд мардам гадо гишна о пулора диздида аврупо вардагиянд о пулора диздида аврупо вардагиянд о пулора диздида аврупо вардагиянд бу барои баъзеҳоша аврупо аз центри Париж Англия хона падаркаш кардагиянд ки нафсак шлучи бигрез иҷа биё пуло дар ҳами ҷай ая брида нон мехӯри паданала ту иҷа дига у африқо нест ки пулоро ҳамаша бигири иҷа бари ягон ҷои дига тамом оварди доди пула олло акбар фуромӯш ки и пула ҳамҷа места дига и пул дига дар ихтиёри мо контроли мо да и пул паправид ку и пула я тинша бигия иҷа мебинемат тиллора канди оварди ай баҳриш бигзар дар списка номи ту да ҳаст ту миллионери ту пул дорӣ метана дар дастат бихӣ майна я мошини бугати бигӣ ина ма ҷип бигӣ ина хона бигӣ метана дияй қиркша хафа нашай гуфта переживат накунӣ ки пулои ма ки ҷошид гуфта метана ди қаракша охи оҳани бугатира чӣ кор мекунӣ як битони қоқи хонара чӣ кор мекунӣ ҳамн хурдаги дия коса овқота зато миллионота гирифта найдастӣ та дарак надорӣ барои ҳамо тамоми диктатурора ко поддерживать мекунад ҳами просвитани аврупо аз нигоҳи ман ҳами айрӯи далбаёбое ки дар ҷаҳон ҳастанд диктатор мешаванд ку пулора медизданд барои ора як ачаги якба безопасна ҳаст сохтагӣ ҳастанд биёр пулота тиллота биёр тангата биёр пулта биёр миллионота биёр триллионота биёр баъд як камбағал як $5000 дар кисаш агар таможнира бигзара декларатсият канӣ паданала самолёт қати тиллоро овардан канӣ декларатсияш як бор пурсиди декларатсия гирифти дар банко ҷо кадӣ не ин чизо нест барои мемои раҳмон ва дигар диктаторо бовар кунен аз пишти шумо далбаёбо ҳастен ки аврупо просвитат мекунад нами қадар пеш мерава бо азиам боло мерава азиам тоза озода мешава барое ки шумо диктаторо давлатотонро фурӯхта халқа гадо карда пуло варда дар дасти намиё додестед ва шумо аз ин пулои чӣ намегирем фақат хурдагитон да ячи метантон ки ҳамон хафа нашай гуфта яъне нами система ҳаст барои ҳамо шумо дам тавсия метам тамошо кунед диктатурора мегӯм ку пайдоишиша вақти правлениша вақти инқилоб ва нобуд шиданша кадом тарз нобуд шид кадомиш кишта шид ненужне буд уже ва медонист ки пуло ҳама дасти авлодо дай худаш нахрин дар кора ура киштан авлодош ҳамаш дар аврупо ҳамаи диктатурора авлодошош дар аврупо дар айни ҳол дар аврупо хизони габон томоша тавсияи ман тамошо кунем биомӯзем диктатурора оянда дар кор мо мешавад баъд ҳамора нигоҳ карда да ҳамо мора морбоз бошӣ агар морора биомӯзӣ ку ҳамаша чӣ хеле моро ҳастанд дар ҳолат ку то любой мора ку ҳам бинӣ мешиносиш ки наи мор қати чӣ хел рафтор кардан дар кор кобра қати чӣ хел рафтор кардан дар кор наи мор қати яъне мора медонӣ ҳамин диктатурро ҳам ҳамин як чизи моро ҳастанд да бигем чандин намуда неки хислатҳои мор ҳамаш як хела яъне як хел раҳ мегарданд дига почак надоранд ягон чиз дига надоранд ҳамаш ҳамитари раҳ мегарданд яке ҳамаш мора баъзеш сахттар мегазад баъзеш мегазад мекишад баъзеш намекишад баъзеша заҳраш дору аст барои ҳамо биомӯзем диктатурора то агар ёра шумо наомӯзем ку мо диктатурро қати рақобат карда наметонем дарди бада давош бад ира меомӯзӣ баъд медонӣ ки значит чӣ кор кардан дар кор аст саломат сарбаланд хонатон обод боша ҳамватанои азизам иншоалло ки боз саҳар мебироем мо дар ними шав шид фикр назартона зери коммент бинависед